laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. bismillahi rahmani rahim. musidɓe jiɓe tedduɓe, assalamu aleykum warahmatullahi taala wabarakatu. mi on ahlan wa sahlan kamis émission men ɗo wallal suuma ɗi wonde ɗo hannde inchallah e kalma komin tedduɓe ammirero po inchallah oustad ahmad ba. oustad assalamu aleykum warahmatullahi taala wabarakatu. hara min faala ɗo hannde oustad yon ɓanginam inchallah aya ko rahma tawata on heeɓi taskande yurmede taskande wondude émotion min faala yo sendudama inchallah. Waaleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Aray mi weltanike on, mi jarni on, min torike Allah subhanahu wa taala waɗu barke e moɗon ko ɗum woni Al Muhsinun. Haray hannde hiɗen Liége ɗo Masjid An-Nour. haray miɗo welti fota ko seeɗa ala e muɗum nde tawde haray mi tawɗama nde ɗo ngal tumodiral ɗo hannde Masjid An-Nour ɗo. haray question ko landi ɗon kon ɗo haray ko question laɓaɗo fotuɗo. haray ko honɗum mi mari émotion ko yowdiri e fi e kadina meɗen. haray aya goto alquran wonɗo e suratul kahfi simi faytali Allah subhanahu wa taala o daali بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. oɗo aya Qur'an Allah subhanahu wa ta'ala wanani nani tun addiri oɗo aya o suɓi e nder corte wongol o sifi fi sukaɓe. innahum pelletno kamɓe fityatun ko sukaɓe amanu bi rabbihim ɓe gomɗini joom maɓɓe summa ba'da zalika Allah wi wa zidnahum huda, min ɓeydani ɓe kulol Allah. haray o aya ɗo min wonani lan e mojiza molanaɗo hollugol wondema si tawi woni suka on Allah wulan ɗon hollimo ko hani wiwde kon o yii o gomɗini Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ɓeydanaymo peewal ngal. haray wono famirɗen noon l'islam on ko mari doole ko saabu sukaɓe ɓen ko fi won ɗum par ce que ko ɗon doole ɗe woni. goɗɗo si woni ha o nawi haray ko feere o wawi addude ka golleteɗon doole o wawata gollude. sen daari wono l'islam on no ari noon e gila ka fuɗɗode makko e ko famiɗen kon e tariha ko sukaɓe wonno ko waɗa hoore nokkel ɗin fof wono Saydna Ali en, Zubayr ibn al-Awwam, masna ɗum Mus'ab ibn Umayr, on ɗon ko suka tawnoɗo ko kanko woni premier ambassadeur naɓaɗo on e sarweten nden Madinatu Munawwar fi feññingol dina kan. oɗo hari wona paykum. haray oɗo aya Qur'an no tindini wondema sukaɓe ɓen hino hani wattugol hakkil ɓe watta yiide ɓe andita wondema haray l'islam no yo jikki e maɓɓe hino hooloriɓe tawi woni ɓe gomɗini ɓayle haray ko gomɗinɓe ɗum hino wawi wonde saabu ko ɓanti dina kan. sen daari hay wono ko fewniɗen ɗo ni ka wolten ɗo ko technologie wona gollirede ɗo. son daari ɗon tawi ko sukaɓe tu woni gollirde ɗiɗo piiji ko par ce que ko kamɓe fewndodi e muɗum zaman wo zaman haray sukaɓe ɓen hino mari golle, hino mari doole, hino mari place ji tawata si ɓe gollitiri ɗino place ji ɗi haray dina men kay yara yeeso. kamɓe haray ɓe jogui doole, ɓe jogui hakkille hisuɗe honote salaji mabɓe ɗin heewali probléme ji ɓe wawa manditade, ɓe wawa hollude hakkillaji, ɓe wawi goldirde doole ɗen. haray ɗum ko mujiza mi oɗo aya wonɗo e suratul kahfi Allah subhanahu wa ta'ala janti fi sukaɓe o jantaki ɗon fi nawyuɓe. haray ko ɗum ɗo mi marno komi yewta fewndo sayi ɗo. assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. sukaɓe on nani inchallah torki subhanahu wa ta'ala waɗi sukagal men wonno ɗum sabu ɓeydir ɗum peewal. assalamu aleykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. jomi an ko yajuɗo yurmede hawrindi men e sumaye. jomi an ko yajuɗo yurmede hawrindi men e sumaye. sumaye barkinandu sumaye barkinandu laawol kisal ko laawol